Zvuk sirena koji odjekuje kroz vlažne ulice San Salvadora ili mračne kvartove Los Angelesa često prati slika koja ledi krv u žilama. Na zidovima od trošnog betona stoji sveže ispisan grafit MS-13. Za milione ljudi ova tri karaktera ne predstavljaju običnu uličnu žvrljotinu, već neopozivu presudu. To je oznaka za Mara Salvatruču, transnacionalnu mrežu nasilja, čiji zloglasni moto glasi ubij, siluj, kontroliši. Ova priča ne veliča kriminal, niti stvara lažne heroje. Ona nudi ozbiljnu analizu jedne od najmračnijih devijacija modernog doba. To je hronika o tome kako je grupa uplašenih, golorukih tinejdžera, bežeći od ratnih strahota, mutirala u globalni simbol apsolutnog straha. Da bismo razumeli ovaj fenomen, moramo se vratiti u pepeo i krv građanskog rata. Tokom 80. godina prošlog veka, El Salvador je bio duboko podeljeno društvo. Ekstremni jaz između bogate oligarhije i siromašnog stanovništva doveo je do punokrvnog građanskog rata između brutalne vojne hunte i levičarskog gerilskog pokreta FMLN. Tokom 12 godina ovog nemilosrdnog sukoba, koji je završen tek 1992. godine mirovnim sporazumom u Čapultepeku, ubijeno je preko 75.000 ljudi, dok je skoro 1 milion stanovnika raseljeno. Vladini odredi smrti sprovodili su sistematske masakre civila s potpunom nekažnjivošću. Čitave generacije odrasle su gledajući mučenja i smrt kao jedinu realnost. U potrazi za spasom, 100.000 izbeglica krenulo je na sever, ka Sjedinjenim Američkim Državama, noseći sa sobom duboke traume. Većina njih, bez dokumenata i novca, naselila se u prenaseljenom i siromašnom kvartu Pico Union u južnom Los Angelesu. Tamo ih je međutim sačekalo neprijateljsko okruženje u kome su ih već etablirane agresivne meksičke ulične bande brutalno maltretirale i pljačkale. Iz te akutne potrebe za preživljavanjem i samoodbranom, mladi Salvadorci, od kojih su mnogi već bili traumatizovani ratom ili su prošli kroz osnovnu vojnu obuku u domovini, formirali su sopstvenu grupu pod nazivom Mara Salvatruča. Značenje samog imena savršeno otkriva njihov mentalitet. Reč Mara označava bandu, ali njeno poreklo vuče koren od reči marabunta, naziva za proždrljive vojne mrave koji pustoše i uništavaju sve pred sobom. Drugi deo imena, Salvatruča, predstavlja spoj reči salva, što označava Salvadorca, i uličnog slenga truča, što znači oprezan, lukav i uvek spreman na opasnost. Spajanjem ovih pojmova nastala je ulična organizacija čiji je primarni cilj bio zaštita i preživljavanje kroz apsolutnu solidarnost. Unutar surovog zatvorskog sistema Kalifornije, Mara Salvatruča je i dalje bila brojčano nadjačana od strane većih meksičkih bandi. Kako bi osigurali zaštitu iza rešetaka, lideri bande su početkom 90. godina sklopili pakt sa najmoćnijom zatvorskom organizacijom u Sjedinjenim Državama, meksičkom mafijom, poznatom kao La M. U zamenu za zaštitu i pristup oružju na ulicama, postali su njihovo ulično oruđe, izvršavajući naređenja i plaćajući im redovan porez od kriminalnih aktivnosti. Kao pečat ovog saveza, banda je svom nazivu dodala broj 13, koji simbolizuje 13. slovo abecede, slovo M. Tako je rođena MS-13. Sredinom 90. godina, američke vlasti i javnost postale su ozbiljno uznemirene eskalacijom uličnog nasilja. Kao odgovor, donet je zakon o reformi ilegalne imigracije i imigrantskoj odgovornosti iz 1996. godine, koji je drastično olakšao deportaciju stranih državljana sa kriminalnim dosijeom. Ovaj korak je pokrenuo masovne talase deportacija članova bandi nazad u zemlje Centralne Amerike. Između 1996. i 2002. godine Sjedinjene Države su deportovale blizu 31.000 osuđenika u Centralnu Ameriku, od čega oko 12.000 direktno u El Salvador. Države severnog trougla, koje su se tek oporavljale od razornih unutrašnjih sukoba,
sa uništenim ekonomijama i slabim institucijama, postale su savršeno tlo za širenje uvezene ulične kulture. Nova salvadorska policija nije imala resurse, a država nije imala nikakve programe za reintegraciju mladih ljudi koji su ostali bez roditelja tokom rata. Deportovani lideri i članovi MS-13 sa bogatim iskustvom i taktičkom zrelošću stečenom na ulicama Los Angelesa brzo su nadvladali slabe lokalne ulične grupe. Konsolidovali su ih, uveli strogu vojničku disciplinu i započeli masovnu regrutaciju među siromašnom decom bez ikakve druge perspektive. Ukoliko cenite ovakav detaljan pristup istraživanju tema koje menjaju naš svet, odvojite trenutak da se pretplatite na kanal. Vaša pretplata nam omogućava da nastavimo sa kreiranjem profesionalnih dokumentarnih sadržaja i analizom najsloženijih globalnih fenomena bez senzacionalizma. Snaga MS-13 ne leži u strogoj, centralizovanoj piramidalnoj hijerarhiji. Njihova struktura je decentralizovana i visoko prilagodljiva. Banda funkcioniše kroz autonomne ulične ćelije koje se nazivaju klike. Svaka klika kontroliše određeni geografski rejon, ima svog lokalnog vođu i prilagođava svoje aktivnosti lokalnim prilikama. Iako na papiru postoji unutrašnji kodeks ponašanja i zajednički jezik, u realnosti klike deluju nezavisno, povezane pre svega osjećajem ulične solidarnosti i zajedničkog identiteta. Ulazak u MS-13 je nepovratan proces koji se plaća sopstvenom krvlju. Inicijacijski obred podrazumeva da kandidata ostali članovi klike brutalno tuku tačno 13 sekundi, što je ritual poznat kao jumping in. Regrutacija se u matičnim zemljama često odvija pod pretnjom smrću. Deca su presretana na putu do škole ili crkve, sa ultimatumom da se pridruže ili da gledaju kako im ubijaju cele porodice. Banda koristi napuštene, ruinirane objekte u urbanim sredinama, poznate kao destroyers, kao baze za sastanke, skrivanje oružja, konzumiranje droge i sprovođenje stravičnih mučenja onih koji prekrše ulična pravila. Zajednice pod njihovom kontrolom decenijama su trpele nezamisliv teror. Glavni izvor prihoda bande nije globalni šverc narkotika, već lokalni reket. Svaki trgovac, taksista i ulični prodavac morao je da plaćaju takozvanu rentu pod pretnjem smrću. Porodice su živele u stalnom strahu da će im sinovi biti nasilno regrutovani, a ćerke pretvorene u seksualne robinje. Femicid je dostigao stravične razmere, dok je stopa osuđujućih presuda bila poražavajućih 5% usad opšte pravne nekažnjivosti. Čitavi gradovi bili su podeljeni na zone uticaja između MS-13 i bande Barrio 18. Prelazak u pogrešnu ulicu značio je smrtnu presudu. Nemoćni da nađu zaštitu kod korumpirane policije, roditelji su slali decu samu na opasan put ka Sjedinjenim državama kako bi ih spasili. Medijski senzacionalizam je stvorio sliku o MS-13 kao svemoćnoj globalnoj korporaciji, što je banda koristila da pojača strah, iako se u suštini radi o slabo povezanim grupama siromašnih mladića na marginama društva. Nakon decenija neuspešnih strategija, bezbednosni pejsaž El Salvadora se iz korena promenio dolaskom na vlast predsjednika Nayiba Bukelea. Ključna tačka preloma dogodila se u martu 2022. godine, kada je MS-13 izvršio masakr 87 nasumično odabranih civila na ulicama u samo jednom vikendu. Kao odgovor, Bukele je proglasio vanredno stanje, suspendujući osnovna ustavna prava poput slobode okupljanja i prava na pravnu odbranu. Policija i vojska dobile su apsolutna ovlašćenja da hapse svakoga na koga padne i najmanja sumnja. Do proleća 2026. godine uhapšeno je preko 91.000 ljudi, što je 2% odrasle populacije. Kao kruna ove strategije izgrađen je Cekot u Tecoluki, najveći mega zatvor u Latinskoj Americi sa kapacitetom od 40.000 mesta. Uslovi su ekstremno surovi. Zatvorenici spavaju na golim metalnim ležajevima bez dušeka, svetla rade 24 sata dnevno, a van ćelija provode samo 30 minuta dnevno. Posete porodica i kontakti sa spoljnim svetom su najstrože zabranjeni.
Iako je ova strategija donela istorijski pad stope ubistava, cena je bila izuzetno visoka. Podaci iz Guacamaya Leaks dokumenata otkrili su da preko 33.000 uhapšenih, odnosno 36%, nije imalo nikakav dosije niti vezu sa bandama. Policija je hapsila na osnovu anonimnih prijava ili tetovaža koje nemaju veze sa MS-13. Blizu 500 ljudi preminulo je u pritvoru pre suđenja. Slučajevi poput Santosa Navara, koji je uhapšen na osnovu anonimne dojave i preminuo u zatvoru zbog uskraćivanja nege, postali su tragična realnost. Hiljade porodica i danas nema informacije o svojim srodnicima nestalim u ovom zatvorskom vakuumu. Mračna istorija o MS-13 nije samo priča o uličnom kriminalu. To je uznemirujuće svedočanstvo o tome kako društveni kolaps, istorijske traume i pogrešne državne politike mogu stvoriti čudovište koje prelazi sve granice. Nastala iz pepela građanskog rata, kaljena na surovom asfaltu američkih gradova i vraćena u postkonfliktnu domovinu kroz neplanske deportacije, MS-13 predstavlja primer kako kombinacija siromaštva, migracija i institucionalnog neuspeha može prerasti u globalni bezbednosni izazov. Dok ulice El Salvadora danas proživljavaju mir pod Gvozdenom pesnicom, osnovni uzroci koji su rodili ovo transnacionalno zlo i dalje tinjaju širom kontinenta, ostavljajući iza sebe večnu opomenu da se nasilje, kada se jednom pusti iz boce, uvek vraća tamo gde je sve počelo.